Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kita hote July nisim somnathum 2024 Thusoh Lahkhom hin sim hingboy baite Media report hon Russia ten agu atha dinga nugut u German government cha sem na min thangta a chief Executive Officer Almin Papagalchu United States in anhu do e tia Thusoh na to kemat in Moscow in Thusoh chu bulabal nei lo hitin ananil kal in ahi he thei kha chu Kremlin in German government cha sem na mi poi mo ho adia Ukraine pan pina government cha sem milen milal ho assassinate bolding to ugun achil ha pizing uve tia US le Western gam hon ngo na ananei jing u anhi alang khana NATO summit na US President Joe Biden to say mo a say hilzing na to Kremlin in hata in dem na ananizin van noi in avet le zing na bana US mi pitet honglung ding presidential milhenna result am ho khutna umtaw ahidan le US mi pite khutna kingam hitin anapong do un ahi geldo thai khachu anachil han na to summit US President Joe Biden phat anala na to say mumal umlawa min an hal chop zingkit an hi hinla honglung ding US presidential milhen ipithu umzong le tet teding kigut na anai ahi Hamas le Israel ki ka Gaza gam sunga interim governance umdo na ding lunggel anai chi hlon ahung ding ani vai channa hostage deal kinup to na anai hlon ding alang to gel hana thunai na Palestine vai hom tha khuna pi do ding anup hlandan the Washington Post in anaphon do zeng wang in Gaza gam sunglam him kham na amdo de nai pot hi Israel gal sat hui kung hon Gaza hopi sung bom hla khumna anachi ha pi nalaizun thinale kisu kha na to mi tampi ve kol hezo povetin Gaza Health Ministry in anaphong do in ahi Health Ministry in tu chana thina to mi sang som thumle sanggit le za thumle som li langa lingtan achi sanidan som ni lika sungse mi som nga in thina atu kin e atin hi chule galza machana to mi sang som ge le sanggit aphazautai atin hi Nepar gamsanga gohazu le tuilit zin mi po bas nita mun in anakai khoma vadunglam agay talhan in Indian mi gup pannan agom in mi som gup langa agay now het ahinay poy akiti authority hon mi hon na lehu do na lampi angay to zing uvin ahi Ningkuma Manipur buina so zawa pat Manipur kehni in akhom khen in tu chanin kehni in aumjing nalai-e Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi in asai Manipura chamna ngai cha hidan Parliament Congress le India block in nasata ki sei kit ding chule Manipur buina su lep ahina ding government pressure ki piding ahitin Rahul Gandhi in asai in ahi chule Prime Minister Modi in Manipur ata asata avel mi pi gan thaina la buina ho aga ngai la chamna umna dinga mi pi nge na agan nei angai zong asai kine hi hichithu hi exa tu chu Manipur avil na video post abol to kilan Hindi pawa post abol na asai hi Manipula buina asozo apanin thumvei ka gavilta ahilla wangset umta in tu chanin adin mun ki khel imacha ompoi runi chani Manipur hi ke ni in akhom khen na lai in akhi hal jing in ho he phalo mi ho hinna ti za nan adim in ko tamta anop lo sa in relief kema akhosanalai uvetin Congress lamkai Rahul Gandhi in asai in here Prime Minister in ata asata Manipur agavel mipi buina angai hapi chamna umna dinga nge na agane angai zong Rahul Gandhi in posa anasai in here geldo thaichu naingkuma Manipura zatlanam ka buina aso hapta phab zo in Rahul Gandhi in Manipur ahung vil chule tukum January achu Bharat Jodo Nyaya Jatra zong thawbal apat hi tu hapta bola hung kitchu buina so zo thumvei ahung na ahitai video alha do na Rahul Gandhi relief kema muho to ke holim na ova galzam hon agan thaina asaina u atizan na ule amho pan pidinga nge na abol na ho mu thei in in hi hichi video Gandhi in galzam hodinga Congress le MP ho in pan ala ding u ahidan anaphong do ho zong mu thei in in hi
Manipur Chief Minister Biren Singh in Kuki Zole Meitei ka acham na Thusoh akipantai tia ana phondo chu Kuki in pi Manipur came in kedang asadan apongdo in chule Kuki Zole Meitei ka acham na thu ki sei poitin mi pi heading in thupon abol in he Kuki te ki vai hom na sang pen khat hi na in Kuki in pi in Kuki Zole Meitei ka pi stock Lam a kepoitin Kim Information and Publicity Secretary Zhang Haolun Ho Kip Min a kiso per statement khanin asai in a he Peace to Malla Kuki MP in Manipur State Government political boycott abol that ta kidin pising ding a he tin zong Kim press statement chun asai in a he Committee su gan thadinga state government in mancha thaizo se mancha jingla ya Kuki Zole Meitei ka pisto umdan age se hi dutu sam chungnu hi tin Kim to ponjon asai in he hi banga ai su gan thai ho to Kuki zo cha ten ke hona kinai thei ponte Kuki zo mi te thilnge Union Territory with legislature hi tua thu tan na justice thei sun chu a hi tai ti injong Zhang Haolun Ho Kip in asai in he Chule Kuki MP le ba kai ho happy da lo a peace talk hi lo le political negotiation hi lungyal su tu na mai me hi ding a hin pom the hi ponte Kuki zo cha te dinga masanglam pi not tolding chu Kuki MP le ba kai ho bo a hi tin zong Zhang Haolun Ho Kip in asai in a hi chi thu to ke matin KSO General Headquarter in zong Manipur Chief Minister Biren Singh to say dem le do na khauta ne zin thupon anabol un hi National Registers of Citizens NRC to a Kuki in P Manipur Kim Panmun Manipur Chief Minister Biren Singh in akipa pina aphondo anaban a hichi chamna ho umnading a kalbi poi mota a hiding a hi tin zong apongdo e hechi thu hi Infar City Convention mun a government to gon labit benefit ki hop do na kina a holim na Chief Minister Biren Singh in asai hi a holim na a Biren Singh in came in condition umding zongle NLC chiding aphat sa hi Manipur chamna umnading lampi satna a hi ati chule Kuki te chamna umnading a ke hona pan ala ding in zong tem na anei in a hi ke to a ke honom lo zongle center to direct ngai a ke ho over NLC chi sa ding dan lungya anei ho a se ding udai sa hi tin Biren Singh in asai e hechi NRC thu a hi taw khoma lungyal sei khoma kilung khat na khat sa angai e ati drug trafficking thingle go vem bit na dingle dan lova gampa ma kun ki chaule le ho thu hi akhang hung ding ho gel na pan ala dan zong asai in hi Congress lam kainam government masain na asa lawa koi tu a BJP government in kamsunga Armed Forces Special Powers Act AFSPA la do hina dingle in the line permit ILP sa dinga pan ala dan zong Biren Singh in asai in hi het the chu achi sa July ni sim nga ni ho achu Kim in Manipur government le Meitei lam kai hon National Registers of Citizens NRC hi adai dan ulai anu phat uwa buffalo zone in ahiana gamsung uwa achi sa pat the u ahi tia an phondo u ahi chule Manipur a kon hung kidal do Kuki zo cha te to Manipur in imacha kima na anei ta poi tia zong kimin mi pi het dinga thopon anabol hi central government in Kuki zo cha te gamsunga NLC chi sa poimo asa le Kuki MP in dan dungzuya NLC chiding dan chung chang ki sei hoi ponte ahilla hitabang din munchu ahong umding le Supreme Court vai sign noi a Kim happy na about ki bolding a hi hichina a illegal immigrant akimudo le Kuki naga hello le Meitei thu umlawa achung thu gamsung dan dungzuya tanding a hi tia Kim in thupon an bol a hi ahilla Hechi NRC le thildang dang sanga Kuki zo cha te dinga poi moma sapenchu political demand subulit hi ahitin Kim statement chon asai in he achi sa July ni simko 2024 ni hua HTC CSC to kimat Unit 1 to 13 lam ka zo se kilona resolution dungzo in anuya banghin thopon an nei zon he More khopi sunga cheng in mun nei a galatul za imun le aveng sung anadal ha munchom a anapo do zo sen ahung lung ding August ni simkhat masangi a more khopi sunga nang ma imun chi na hinzut ki divin thopi khauta ahung kinai in ahi em
koi hile alo thailowa in sunkim ke ya hong kile thailo hon na buinaw ki che ta HTC office mona nang mata la veng sunglam kai zaun a na thu u na hong ki sei che diu a hi beng sung le khopi sunga angai chat dung zui a palla na thei ding le in nga top ding mi atam thei chana te ding a hi e August nisim khat chenge hi grace spirit ti chu khan khwa ki vet phat hi ding hi chi zawa hong ki le lo ho chu dan khauta hong ki chi pe ding a hi tan HTC in khopi hu pi na ding a thuten vai hom na a hin nei zo se phun chil lowa izui chi devin he sana hong ki ne zin he tin thu pon chun asai in a he Australian missionary Graham Start Stansley acha teni melseta anathat basrang dar activist Dara Singchu hin khulum keya sungkul tang dinga achung thu tanna an umchu hlepla a hi a hla do hi theina de in Supreme Court of India koma nge na anabol in a hi aman Supreme Court na nge na ananei na achun Rajiv Gandhi anathat pa akingai dama akilha do banga ma zong hla do hi na de in anathom in a hi hiti thu chu Supreme Court na two judge bench Orissa government in Dara Singh na thu chu adom bona hichidung zuya kalgup zole kor in ngai la na anei ding hi ati sing in asai na chun ngaidam achan na ding a nge na lekha tampi na pi thu asai in hinla mopo na nei hon angai sa lodan anasai in hi chule kum somle li sung sung kul umdinga kitip na pi zong April 19 2022 chun alhingtai ati ama hi kum som gu mi hitan sungkul aw ma pat khave zong por khalo hi akiti gel do thai chu a hi le January 22 to 24 1999 zan khangkima Dara Singlam kaina mi tampin Graham Stain le acha teni Philip kum som la khatle Timothy kum git chugari sunga ai munna over Orissa Monoharpur ho Kanchnoor district mun a May an haldan over hin kho na be hi Dara Singh le Mahendra Hembram chu thidinga CBI court in 2023 a athu atan khum a hi ahilla Orissa High Court in 2005 achu hin kho asong kol tang dinga athu asu nempi chu Supreme Court in 2011 a anapom pi a hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalit chebe